ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғайурзода. дар мулоқот бо кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳои кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки таи солҳои охир иҷрои нақшаи воридоти андозҳо аз ҳисоби андозҳои ғайримустақим таъмин нагардидааст. аз ин ҳисоб ба буҷет 860 миллион сомонӣ ворид нашудааст ки сабаби асосии чунин ҳолат аз ҷумла номукаммал будани низоми ояндабинӣ ва банақшагирӣ дар ин самт мебошад. шарҳи хабарнигорони мо. бо назардошти васеъ гардани сарчашмаҳои андози дохилӣ қисми даромади буҷети давлатӣ дар маҷмӯъ таъмин гардида бошад ҳам, аммо таи солҳои охир нақшаи воридоти андозҳо аз ҳисоби андозҳои ғайримустақим иҷро нашудааст. бо вуҷуди он ки дар мамлакат барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2011-2019 татбиқ шуда истодааст, вале корҳо дар самти муосиргардонии он то ҳол қонеъкунанда нест. барои боз ҳам сода ба дастрас намудани хизматрасонӣ ба субъектҳои хоҷагидор ва шаҳрвандон, баландбардоштани фарҳанг ва интизоми андозсупорӣ аз тадбирҳои муҳимест ки ба ҳалли мушкилоти иҷронашудаи бархе намудҳои андоз мусоидат хоҳад кард. яке аз омилҳои муҳиме ки барои саривақт иҷро намудани ӯҳдадории андоз яъне мусоидат менамояд, ин баланд будани маърифати андозборандагон дар байни аҳолӣ мебошад. новобаста аз оне ки соҳибкор ё шахси воқеӣ бо кадом намуди фаъолияти соҳибкорӣ машғул мешавад, ӯ бояд аз қонунгузории андоз, аз меъёрҳои муқарраршуда ва имтиёзҳое ки тибқи кодекси андоз пешбинӣ карда шудааст бояд бохабар бошад. бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, кам кардани сарбории андоз ва ба танзим даровардани санҷишҳои андоз, таи солҳои охир ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тағйироту иловаҳо ворид карда шудаанд. гарчанде муқаррароти кодекси андози аз 1 январи соли 2013 амалкунанда содатар, ҳаҷми умумии матни он ва меъёрҳои аз як модда ба моддаи дигар ва ба дигар санадҳои ҳуқуқӣ ҳаволакунанда ҳадалимкон кам шудаанд, вале ҳанӯз дар он муқаррароти душворфаҳму духӯрам мавҷуд аст ки боиси ба вуҷуд омадани баҳсҳо миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон мегардад. дар кодекси андози амалкунанда тақрибан 240 имтиёзҳои андоз яъне пешниҳод гардидааст ва самаранокии истифодабарии ин имтиёзҳои андозӣ яъне таҳлили алоҳидаро талаб мекунад. то чӣ андоза ин имтиёзҳо ба ташкили корхонаи хурд ва миёна таъсири мусбӣ мерасонанд ва чӣ тавре ки ҷаноби олӣ қайд намуданд, оид ба сарбории андоз, новобаста аз тағйироти бисёр ба қонунгузории андоз, ҳоло ҳам сарбории андоз яъне дар миқёси ҷумҳурӣ нисбат ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя нисбатан баланд мебошад. аз ин нуқтаи назар зарурият пеш меояд ки ҳадди имкон гаронии андоз ба корхонаҳо, махсусан ба корхонаҳои истеҳсолӣ, яъне тадриҷан паст карда шавад. ҷиҳати дар сатҳи замонавӣ ташкил намудани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва боз ҳам содаву сабукгардондани ҷараёни андозсупорӣ ки яке аз роҳҳои таъмини шаффофияти фаъолияти соҳа низ ба ҳисоб меравад, аз соли 2012 тартиби ба тариқи электронӣ пешниҳод намудани эъломияҳо ҷорӣ карда шудааст. дар солҳои охир дар мақомоти андоз зиёда аз 25 барномаҳои компютерӣ дар додугирифти маълумотҳои омурӣ байни мақомоти андоз ва андозпурандагон сурат гирифта истодааст ва яке аз ин мисолҳо ин равзани ягона мебошад ки воқеан ҳам ин низом ба он расонд ки яъне соҳибкорон бо харҷи камтари вақт яъне худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба қайд мегузоранд ва ба таври пешниҳод намудани ҳисоботҳои электронӣ аз рӯи маълумотҳои омурӣ тақрибан 80 000 андозпорандагон ба ин тартиб ҳисоботҳои худро пешниҳод мекунанд, вале дар миқёси ҷумҳурӣ албатта ин ниҳоят кам мебошад.
برای رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سالهای اخیر ضرورت نائل شدن به هدفهای ملی از جمله صنعت کنونی به صورت کشور و تطبیق کنسپسیای اقتصادی رقمی سال 2020 کدکس انداز در تحریر نو تهیه و تطبیق خواهد شد که این تدبیر برای رشد منبعه ساحه نقش مهم خواهد گذاشت. барномаро идома медиҳем. Дар талу теппаҳои ноҳияи Хуросон имсол бо сабаби таъмини кофии намнокӣ ҳар гуна гиёҳу алафҳои худрӯи табиӣ хеле хуб нашъонамо ёфтаанд. Сокинону хоҷагидорон онро ҳамчун хӯроки чорво ҳам ба таври дастаҷамона ва ҳам тавассути техникаҳо ҷамъоварӣ ва захира менамоянд. гузориш аз ноҳияи Хуросон. таъмини намнокии имсола дар талу теппаҳои ноҳияи Хуросон имкон фароҳам овард ки ҳар гуна алафҳои худрӯи табиӣ хеле хуб сабзиш ва нашъунамо ёбанд. бо истифода аз чунин шароити мусоид имрӯзҳо деҳқонону чорвадорони ноҳияи Хуросон тамоми саю талоши худро ба он равона намуда истоданд ки ҳам тавассути техника ва ҳам тавассути дастӣ ҳарчи бештар хӯроки чорворо барои 2 соли минбаъда захира намоянд. سال گذشته تنقیصی سخت ما حساب خوراک چاروا کشیدیم. شکر صحت آمد برآوردیم و می‌خواهیم که این سال 2 ساله 3 ساله را تامین کنیم تا نه‌های زیاد جمع آوری کرده ذخیره پیشین مانیم. خدا داده است این چیزا به ما. برای هر جور ما سخت این 5 روز 6 روز میشود ما با تکنیک ها اومدیم جمع آوری کردیم استادیم. طبق اطلاع ریاست کشاورزی ناحیه دورنمای سالانه ذخیره خوراک چاروا در ناحیه خراسان بیش از 25300 تن را تشکیل می‌نماید که تا امروز زیاده از 4000 تن ذخیره کرده شده است. امروزها جمع آوری خوراک چاروا از حساب علف‌های خودروی طبیعی در تل و تپه‌ها ادامه داشته. چارواداران کوشش نموده ایستادند که علاوه بر نقشه سالانه خوراک چاروا را جمع آوری و ذخیره نمایند. عین زمان در دامن تپه‌ها که برای گردش تکنیک مساعد است، جمع آوری توسط تکنیک‌های علف درو و در دیگر موضع‌ها به طور دستی جمع آوری هم از حساب خواجگی‌های دهقانی و هم از حساب ساکنان با مرام ادامه دارد. خصوصا در حدود جماعت دیهات غلاآباد ناحیه این روند زیر توجه مخصوص قرار دارد. شرایط خوبی امسال باد و هوا به ما امکانیت داد که امسال هم به واسطه تکنیکا و به واسطه دستی به خواجگی‌های دهقانی، صاحبکاران و شهروندان حدود جماعت دیهات خوراک چاروا را سری وقت جمع آوری نموده از نقشه‌های در پیش ایستاده خود با سربلندانه برآیند. با گفته متخصصان تامین نمناکی برای تا بیش از 1 متر قد کشیدن علف‌های طبیعی که در جمع آوری و زیاد ذخیره کردن خوراک چاروا مطابق میباشد، از جهت دیگر هر گونه گیاه و علف‌های صحرایی برای فربه و سالم و پرمحصول گردیدن چاروا مساعدت مینماید. در صحرا علف‌های گوناگون از نمودهای قطر باران، حسنک، تک تک و هاکذا بسیار فراوان میباشند. طبق اطلاع مسئولین امروزها در حدود ناحیه خراسان برابر جمع آوری دستی از جانب ساکنان همزمان نزدیک 30 عدد تکنیک‌های مخصوص به جمع آوری خوراک چاروا سفربر کرده شده است که این عامل برای هر چیز زودتر و بیشتر جمع آوری کردن خوراک چاروا و رشد ساحه تاثیر مثبت میگذارد. تفرعلی صاحب نظرов، پرویز سفرов، اسکندری سعید از ناحیه خراسان برای برنامه اخبار. дар баробари заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ истифодаи заминҳои наздиҳавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасонии шахсӣ, заминҳои президентӣ аз роҳҳои зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ мебошад. дар шаҳраки Полоси вилояти Суғд аҳли як оила бо роҳи истифодаи оқилонаи замин дар истеҳсоли сабзавот ва фаровонии бозор саҳм мегузоранд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобуҷон. در 4 گرمخانه قطعه زمین نزدی‌حولیگی، خواجگی یاریرسانی شخصی و خواجگی دهقانی ساکنی شهرک پلاس شهر بوستان صابرجان اشرف انواع زیادی سبزوات پرورش کرده می شود. در این قطعه‌های زمین حاصل بندی کارتوشکا و سبزی بروقتی، پیاز غذایی و تخمی، پمیدور و بادرینگ، کرم و بلغاری نتیجه مهارت و کاردانی اهل عائله، دهقانان صاحب تجربه و ثمره استفاده عاقلانه هر قطعه زمین است. مساحت یک جای زمین ها 4 هکتار بوده، 10% آن قطعه زمین نزدی‌حولیگی است که انواع گوناگون درختان میوگی دارد و زمین بین باغ نیز برای استحصال محصولات پرثمر و عاقلانه استفاده اهل عائله از این حساب با مواد غذایی استحصال خودی تامینند و قسم اساسی حاصل را به بازار میبرانند. استفاده بری عاقلانه هر یک وجب زمین، زمینی قطعه نزدی‌حولیگی باشدم، خواجگی باشدم، هر یک وجه زمین این درآمدناکی به عائله است و هم جای کار است.
помидор дар ин қитъаҳо баъди истеҳсоли гулҳои мавсимӣ оғози моҳи апрел кӯчат карда шудааст. минбаъд дар ҷои ин помидор боз намуди дигари сабзавот парвариш карда мешавад, яъне ин қитъаҳои замин 3 маротиба истифода мешаванд. чунин ҳосил имконият медиҳад ки нархи помидор чун нархи бодиринг ва дигар сабзавот дар бозор поин фароварда шавад. дар як гармхона беш аз 20 000 бех кӯчати помидор тайёр аст ки дар марҳилаи дигар барои парвариш пешбинӣ шудааст. дар баробари кишти барвақтӣ, риояи талаботи агрономӣ дар парвариш, эмин нигаҳ доштан аз ҳашарот бо усули биологӣ, ғизодиӣ бо порӯи маҳаллӣ, интихоби тухмӣ аз омилҳои рӯёндани ҳосили баланду хушсифати сабзавот буда, ҳосилбандии ҳамаи намуди сабзавот самарии чунин тадбирҳост ки аҳли ин оила иҷро мекунанд. қисми ҳосили сабзавот чун бодирингу сабзӣ, пиёз, карам ва картошкаи барвақтӣ барои ҷамъоварӣ омода гардида, намунаи саҳмгузории як оила бо ҷалби сокинони як маҳалла бо истифодаи оқилонаи замин дар фаровонии бозори истеъмолист. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Сурия дар натиҷаи амалиёти махсуси кормандони сохторҳои қудратӣ 5 минтақаи аҳолинишин аз тасарруфи гурӯҳҳои террористӣ озод гардида, зиёда аз 40 террорист маҳв карда шуд. гурӯҳи силоҳбадастон ба як ибодатгоҳи католикҳо дар музофоти Сан-Матенги Буркина-Фасо ҳамла карданд. дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расид, чанд касе дигар ҷароҳат бардошт. пас аз ҳамла гурӯҳи силоҳбадастон бинои ибодатгоҳ ва иншооти атрофи онро оташ зада ба самти номаълум фирор карданд. барои дастгир ва безарар намудани гурӯҳи террористон, кормандони сохторҳои қудратии Буркина-Фасо амалиёти зидди террористӣ мегузаронанд. вобаста ба сохтори бешазор дар қисми ғарбии Канада вазъи фавқулода эълон карда шуд. сохтори бешазор дар музофоти Британияи Колумбияи Канада то рафт паҳн мегардад. аз ин сабаб аҳолии ҳавзаи Калклини Чако ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. сохтор аллакай майдони зиёда аз 260 гектар ҷангалро фаро гирифтааст. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои ба минтақаҳои аҳолинишин паҳн нашудани сохтори ҷангал тавассути чархболу ҳавопаймо ва техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар қисми ҷанубии Парагвай боришоти шадид боиси обхезӣ гардид. дар натиҷаи боришот сатҳи дарёҳо баланд шуда, он ба минтақаҳои аҳолинишин маҷро гирифт. вобаста ба офати табиӣ 10 000 аҳолӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонда шуданд. ҳукуматдорон сокинони аз обхезӣ зарардидаро дар хаймаҳои муваққатӣ ҷой намуданд. ҳавошиносон чанд рӯзи дигар идома ёфтани боришот дар Парагвайро аз эҳтимол дур намедонанд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. то ҳол дар бораи ҳалокшудагону захмиён маълумоти дақиқ дода нашудааст. дар 16 минтақаи Федератсияи Россия сухтори беш аз 1000 идома дорад. ҳолати мураккаб дар кишвари Забайкал, вилоятҳои Челябинск, Иркутск, кишвари Красноярск ва ҷумҳурии Тува ба қайд гирифта шудааст. аз сухтор зиёда аз 40 000 гектар майдони ҷангал дар ин кишвар зарар дидааст. шабона рӯзи охир гурӯҳҳои оташнишон 138 сарчашмаи сухторро хомӯш намуданд. дуди хализи сухтор ба минтақаҳои аҳолинишин наздики беш аз 1000 паҳн шуда, сокинон ба мушкилӣ дучор гардиданд. дар ин робита дар чанд минтақаи Федератсияи Россия ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. боғи фарҳангу фароғатии ноҳияи Вахш аз нав таъмиру таҷдид карда мешавад. ин иқдом дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, тадбирҳои зиёди таъмирию ободониро фаро мегирад. аз рафти ободкориҳо дар ноҳияи Вахш Абдурозиқи Азиз гузориш медиҳад. масоати умумии боғи фарҳангу фароғатии ноҳияи Вахш қариб 5 гектарро ташкил медиҳад. дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш таҷдиду аз навсозии иншооти фарҳангиро мавриди ҳадафҳои созанда қарор доданд. айни замон корҳои ободонӣ дар боғ ҷараён дошта, ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ қидаҳои муайяншудаи хешро ободу зебо ва сарсабзу хуррам мегардонанд. шуданбар туя шинонда шудааст ки ман омонда нигоҳубин дорем ки дар оянда ҳамё сабзу хуррам нигаҳ дошта шавад. мақсади мо обод кардан ҳамин боғ аст ки барои сокинони ҳамин ноҳия, барои сайру гашти сокинони ҳамин ноҳия бо кӯдаконашон омада сайру гашт карда, истироҳат карда раванд. раванди корҳои созандагӣ хуб ҷараён дошта, беҳтарин мутахассисони соҳа барои анҷоми сифатноки корҳои ободонӣ ҷалб карда шуданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш ният доранд ки ба истиқболи ҷашнҳои бузургу таърихӣ ин гӯшаро ба фароғатгоҳи воқеан ҳам зебову замонавӣ табдил диҳанд.
طبق لایحه در اینجا ایوان و نشستگاه‌ها، فواره‌ها با چراغ‌های رنگه، نشستگاه‌های سویه‌دار و دیگر انشاءات یاری رسانی معاصر بنیاد کرده می شود. طور اطلاع دادند به خاطر تشکیل و براه ماندن فراغت خوب ساکنان و جوانان در باغ، امفی‌تئاتر و دیگر انشاءات ورزشی هم قامت می افروزد. شرایط تأمین فراغت و دلخوشی کودکان و نورسان نیز به نوبت گرفته شده است. باغ مذکور در عرفه جشن بزرگ و تاریخی وحدت ملی مورد بهره برداری قرار گرفته امکان خوبی استفاده و فراغت برای ساکنان مخصوصا کودکان و نورسان به وجود می آید. با دستور مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش در دو گوشه فرهنگ و فراغتی ناحیه دستگاه‌های رادیوشنوانی نصب کرده می‌شوند. هفته‌های نزدیک گفتن ممکن است که باغ فرهنگ و فراغتی به مکان دلنشین مهمانان و ساکنان ناحیه وخش تبدیل خواهد یافت. در زمینه سیاست درهای بازی حکومت جمهوری تاجیکستان مسئولین برای معرفی امکانیت‌های سیاحی در چرابینی‌های سطح بین‌المللی اشتراک می‌کنند. همچنین با تکمیل انفراساختور سیاحی در تاجیکستان نقشه و برنامه‌های مشخص عملی کرده می‌شود. گزارشی همکارانمان. سیاحت کوهنوردی، ورزش کوهی، لیژرانی کوهی، اتنوگرافی، شکار و طبابتی از بخش‌های اساسی ساحه سیاحی تاجیکستان به حساب رفته. برای رشد این نوع‌های فعالیت سیاحی امکانات و شرایط‌های با طلبات معاصر جوابگو موجود است. جهت معرفی همه امکانات‌های سیاحی و احیای بیشتر هنرهای مردمی مملکت از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال‌های 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردید. نتیجه همین است که شماره سیاحان به مملکت نسبت به سالهای قبلی به مراتب افزایش یافته ایستاده است. توریسم شغل می باشد که نظام تشکیل اصولهای گذرانیدن استراحت را با مرکزهای سالمگردانی، تجارتی، ورزشی، اینچنین کسبی و خدمتی و دیگر مقصدها توسط سیاحت و بدوباش موقتی بیرون از حدود جای استقامت دائمی براه میماند. با نظرداشت آن که رشد ساحه به اقتصاد ملی منفعتناک است، در برابر تقویت ساحه اینچنین رشد دهات نیز در مد نظر قرار دارد و علاوه شدن رشد دهات در سالهای 2019-2021 محض همین نقطه به نظر گرفته شده است. در دایره این تدبیر برای رشد ساحه به شرکت‌های سیاحی یکچند امتیاز معین کرده شد که در مجموع خدمت‌رسانی‌های ساحه سیاحی را برای همه خواهشمندان دسترس می‌گرداند. امروز علاقه برای سیاح‌کاران زمینه مساعد جهتی پیشبرد فعالیت سیاح‌کاری پیشبینی گردیده است و همزمان برای رشد انفراساختور سیاحی، برای رشد ساحه سیاحی نیز این خیلی مفید میباشد. امروز جمهوری تاجیکستان در بخش سیاحی یکی از کشورهای میباشد که با طبیعت دلفریب، کوههای آسمانبوس، باد و هوای تازه، آب و چشمه‌های شفابخش، گل و گیاه‌های درمانی و هزارها معجزه و نعمت‌های ناتکرار و بی‌بها به عالمیان محبوب و معروف گردیده است. بیننده‌های عزیز و گرامی، شما را با دیگر خبر و گزارش‌ها همکارانمان در نشرهای من بعد آشنا می‌سازند. خیر، سلامت باشید.